अहानमक्तदा मतम की पाउदम टुडे न्यूज़ पु मियेंग ताबीरिबा पुमनमकु थागतचरी लोइनना वीडियो असिबु लाइक शेयर अमदी सब्सक्राइब तौबिदुना चैनल असिबु सपोर्ट तौबियु ngasiगी ओइबा पाउसिंग मियामदा खुदोल तमजगे अहानबा पाउदा मणिपुर की पॉलिटिक्स दा हौजिक चरांगनबा थोकलेबा असि अथुबा मतमगी मनुंगदा लोइसिलगनि हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे वाफम असी चिंगमैरोंग लैबा क्लासिक ग्रांडेदा बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव अमदी बीजेपी की एमएलए अमदी सेंटर की लुचिंगबसिंग यावना पांथोखिबा मैफम अमदा फोंदोरखिबनी ngarang Bisnupur Police Commando amadi en khunawda laiba Indian Army gi apunba combined team amana UNLF ki kedar ama fare hairi farba miyo adudi hairangoi thong maning lekai dagi Haikruzam Rajkumar alias Aboiton chahi kungataret apokpa H Rajen Kumar kawi hairi kumja lising ani ga tara ga taret ki angan matamda matam adu gi sekmai kendra gi MLA khairakpam देवेंद्र नपुन खोंग मथक सादुना मियाम खुशी नबीरम थोंग अमा चही अदुमकी एप्रिल थादा थोंग अदु इसिंग इचाउना मरम ओइदुना तेखिबदगी चही अहुम हेना सिजिनबा यारक्त्रब थोंग अमा सेकमाई शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कमिटी ना अचंग सेनफम पुथोक्तुना सेमजिलब थोंग अमा ngarang सेकमाई माइकैगी सकनाइरबा अइबा अमसु ओइरिबा लमदम असिगी कल्चरल एक्टिविस्ट या स्कूल खोइराकपमना चीफ गेस्ट ओइदुना मियामना नहौनना खुशी नखरे हाइरे नुमित निनी की खोंगसेता बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ngarang ayuk pung 12 makhai tabada Imphalda airport ta thunglare mahakna airport ta hek thunglabaga Manipur ki chief minister N Biren amadi BJP Manipur Pradesh ki luchingba singna harau taramna okhi masigi matung ina Jingmairong da leiba classic grande da chatuna mafam adu da leiriba BJP ki MLA sing chief minister ga loina na unaduna wari sanakhi बीजेपी न लुचिंगबा चुंगसिनबा सरकार असिदगी एनपीपी की एमएलए मरी कांग्रेस चोंगसिनखिबा अमदी बीजेपी की एमएलए अहुम एमएलए ओइबदगी रिजाइन तौबत नतना बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप तगिसु रिजाइन तौखिबा असिदगी बीजेपी की लुचिंगबा सरकार असि माइनॉरिटी तारे सरकार असिगी पांगल चांगयेंग तौनबगी अयाबा पिबियु हाइना कांग्रेस ना लुचिंगदुना सेमखिबा एसपीएफ की लुचिंगबसिंगना मणिपुर गवर्नर उनदुना तक्सी लेंगई चैरक असिदा कांग्रेस ना लुचिंगदुना सेमलिबा केम्तगी कांग्रेस की एमएलए अहुम चोंथोखरे हाइरे था असि की तरा मापल दा पांथोखिबा मणिपुर राज्य सभा की सीट अमगी मिखलदा कांग्रेस की मेरेटगी वोट मरी हेंदुना पुन्ना वोट कुनगनिपान फंगदुना माई पाखरबा बीजेपी की मेरेट निंगथौ लेसेम सना जावबु ngarang चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा हराउ तरामना ओखरे मोरे ब्लॉक की मनुंग लैबा विलेज कया अमदी मोरे की मफम सिंगदा योंगसाक पांबी मरांग काइना हौदुना योंगसाक मरु की पोथोक अदुमुक पोथोकले हौजिक कोरोना वायरस ना मरम ओइदुना इंडो म्यांमार बॉर्डर थिंजिनख्रबा मतुंग मोरेदगी पोथोकलक्पा योंगसाक मरुसिंग मोरेदा योनबा अमदी मोरेदगी इम्फालदगी पोथोकपा मतमदा म्यांमारदगी पोथोकपा योंगसाक मरुनी हाइदुना AR अमदी पुलिस चेक पोस्ट सिंगदा फाबगी थबक तौरिबा सिलेपियु हाइना मोरे मियाम की मुहुत छिंदुना हिल्स ट्राइबल्स यूनिट 3 की चेयरमैन ओइरिबा सैहाउ वाईफाई ना मणिपुर सरकार की पुंग चिंचिलकले मणिपुर की दनतना इंडिया की लेमजनिंगाई ओइरबा इंटरनेशनल बॉक्सर nganगोम दिंकु कोविड-19 ना पॉजिटिव ओइबदगी हौजिक रेम्स हॉस्पिटल दा लाइकन नदुना लैरि हाना कैंसर नाबा मियोय अमा ओइरिबा बॉक्सर दिंकु की हक्सांग फिबम हौजिक तपना फगलकली हाइना रिम्स हॉस्पिटल दगी फंगबा पाव अमना हाइरि इम्फाल शहर मनुंगी मरु ओइबा मफम अमा ओइरिबा थांगाल बाजार लैबा धर्मशाला दा हांगलिबा क्वारंटाइन सेंटर दा क्वारंटाइन तौदुन लैरकपा नन मणिपुरी अनि ngarang पॉजिटिव ओइरे हाइना कंफर्म तौख्रे भारत सरकार की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मखादा मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड MFICL ना इम्फाल ईस्ट की नीलकुठी लैबा फूड पार्क
ngarangdagi hauna lemon grass dagi sungba thau makhal sing puthokpa haukhre hairi Sahi asigi class 11 tamnabagi private school kharana nanghauraroi matagum lockdown gi awaba chairakta atenma matam piduna admission process loisin khraba school authority na piriba atenma matam aduda sel puthokuna admission tawdrabadi sit khaktuna thamloi haina thawong sing chathakhibana selection tawraba mahairoi kaya atenma matam aduda sel puthokpa ngamhaudabadagi mamittagi mapi tanare haire Manipur ngarang numidang pung taret fawda mioi kunga humdoi nauna positive oiduna apunma masing chamapan ga kunga mathoi sukre aduga mioi chani ga yankhai nipan laichat asidagi fagatlatuna discharge tawkraba matungda active case chatruk ka humfu ga humdoi oiri marak asida India da hokiba pung kunga mari asigi manungda khwaidagi nauna mioi lising taraga mari chamapan kunthra ga humdoi positive oiduna apunma masing lakh mari lising yankhai taruk chamapan ga kuntaruk sukre matam asigi manungda mioi chahunga taraga nithoi laichat asina siduna laikhidaba misingsu lising tara mari chamiga humbutraga taruk yaukhre hairi Kaching District Police na ngarang yum amadagi yamnaba brown sugar fagat pangamkhre press na fangwa pau amagi matung ina District Police asina sora mayai lekaida leiba mioi amagi yumda brown sugar leire haiba akaknaba pau ama fangbadagi Superintendent of Police Victoria Yengkhong Unit Yeng Makada Additional SP KHS Manihar Singh MPS na luchingba nupi police ki constable yawba kangbu amana sora mayai lekaida leiba MD Alimuddin chahi nifu taruk amadi apokpa laikhidraba Ahmad ki yumda ayuk pung taruk tagina ayuk pung taret makai fawba thibu humbagi thabak chathaki thibu humba aduda Islamuddin gi machanupa amadi Nawaz Sharif chahi kungani pangi kadagi khaw ama sapon kepta hapa brown sugar sing phagatpa ngamki khaw aduda punna sapon kep yankhai gu humdoi yaulumki hairi Police officer amagi nongmai lakna bu honaramba NSCN ke ni chingnaba mioi ama hat khre amana fare haina agency gi pauna hairi Lok Jana Shakti Party gi machin chatpa nengombam ibohal na haikhre Manipur da taunari ba rajniti asi yamna hangoi ningai oiba mongda praja singi mangda ek tawrpa yamna laibak thibani haina fongdokre West Bengal gi Trinamool Congress ki member Tanuna Ghosh kauba ama coronavirus COVID-19 na positive oibadagi laikhidre haina agency gi pau amana hairi Assam da nauna mioi chani ga ahum positive oibadagi state aduda positive confirm case lising taruka yankhai taruk yaure haina State adugi Health Minister Hemanta Biswa Sarmana fongdokre recovery na hojik fawbada lising ahunga satret humpugani thoini active case na lising ani gachani marfugani thoini sikhibagi masing na mapalni hairi Assam gi Guwahati gi manung channa maru oiba ward 13 da COVID-19 positive oiba mi gi masing khangen hengalakpadagi ngarangdagi hauna akan mamongda lockdown thamduna miyam gi chathok chasin tawba yahan kidre hairi Manipur Sarkar gi Agricultural Department na ngarangdagi hauna Thawbal Imphal West amadi Imphal East District ki oina lairiba District Agriculture Office singda lomi singda urea har phanganbagi thabak haukhre hairi ngasi gi oina di matam gi paudam today news matang asida loisinjare uduna lakjage matam gi thokpa thawdok wathok singi pau